Nomkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, namuhla of course da continue le album ya Benman the President leyi nga ta eka home of course the 5th of August so far. Yeah, so kasi namuhla of course ra ti 17th of July fika ni scroll ni fika ni nghena ka account ya Benman the President ni fika ni nghena ni fika ni hlanganisa this post leyi nga fika yi tsala ku Tembisa Monneng, right? Monneng. So ku ri ti statement leswi ni nga swi twisisi swi vula yini mara ni zamile ku hi mina leswi ni research swona la. Yeah, a ndzi ri n'wi Tembisa Monneng and then loko ni fika ni scroll la ni fika ni hlanganisa leswi ngo tsariwa like mo ka top comment ku na ndhawu leyi nga tsariwa ku Tembisa Monneng, it's sort of like ko va a location. That's why mina loko ni swi hlala ni vhele ni ku sure it's a location mani kuma yani but ku na van'wana va nga fika va commenta ka video ya mina loko na ha ku yi uploada va nga ku fika va kombisa leswi as you can see there va fika ku kombisa ku swi vula ku hi le n'wanuni va ku vula ku i xipedi swi vula ku hi le n'wanuni va ku please make a research before you make content. A ri muchavi research na endla research a ni endlini like ni nghenini kwala ka Facebook like ni nghene hinkwako so issue ku loko ri tela ni ri tsala Monneng like a ri humi like as a translation mani kuma swi komba ku maybe it's an extended word. Yeah, a swi humi, that's why a ku ve na error leyi nga endleka. Yeah, so very Tembisa Monneng it's not a location mani kuma ya mara ka first loko ve khe languta la mona yi kona Tembisa Monneng as a location. So loko ni langutisa mani twi na ku it's a location hi leyi na leyi yi kona location. A hi sunguleni hi ngwenya ku na video ya ngwenya layo yi kha yi kombisa ku Tembisa n'wanuni yi nga fika yi kombisa xivideo xa kha yi hlamuseriwa sinkini as we can see here. So a sinkini ngo na swi tiva sinkini wu ku hlantsweriwa ku swibyi imagine ku va kha ku hlantsweriwa ku kha ku hlamuseriwa ku n'wana ni leyi n'wana Tembisa n'wanuni se n'wanuna ku swa ku mikhalabya se swo twiseka ya swi make sense se ku impela Monneng yona n'wanuna. Okay, hi ndhawu leyi n'wana va ku picture yi le Tembisa n'wanuni hi le a n'wanuni kun'wana ku thago va ku munhu ya n'wanuni a kha vula ndhawu yo fana leyi and stuff. Okay, it makes sense. Yini yin'wana interest hi leyi yi dyaku kahle ngwenya hi leyi n'wana Tembisa n'wanuni a swa ku hi ya straight leyi leyi a ni vona va yi hlekela yena at least yi le ku zameni swinene as we can see here. A yi yise kambe kota ku endlisa video move a yi movie alright hinda ni leyi n'wana Tembisa n'wanuni. Yeah, I think swi make us sure okay very Tembisa n'wanuni sure ku Benman the President yi already sure in relation to that leyi n'wana leyi khuni xi Tembisa n'wanuni xi basini swinene mara ndhawu ya kona n'wanuni ya ku vona ku njhani u thyakini swinene. Yeah, it makes sense, it now makes sense leyi n'wana ya Tembisa n'wanuni. Okay, Tembisa n'wanuni nakona ku thyakini strong. Okay, yeah, it makes sense. Yeah, I think loko swi tele swo tala mi ngo famba mi search ku Tembisa Monneng mi ta kuma na swo tala ngopfu swi komba ku ta vuya swinene. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe hi leyi okay hayi hi hetile loko mi za subscribe ni ta kombela mi tleka subscribe.